estamos en Vigo acompañándonos e compartindo este acto para presentar ao candidato dos socialistas de Vigo á alcaldía desta gran cidade de Galicia que Vigo. E a satisfacción que me produce escoitar ao amigo e compañeiro Abel Caballero facer un discurso cargado de emoción, de cabeza, de corazón e de talante. E por isto para mí sería fácil, probablemente, mientras que me cargaría de emoción, hacer un repaso por la trayectoria, por la vida, por lo que é o currículo profesional e político do amigo e compañero Abel Caballero. Non o vou a facer. Prefiro pensar nos termos de futuro a ver, nos termos que tú acabas de diseñar. Dunha gran cidade que esta cidade de Vigo, que Galicia necesita de Vigo e necesita dos vigueses e das viguesas para construir a Galicia do século XXI. E necesitamos da fortaleza, da determinación, do coraxe dos socialistas con homes como Abel Caballero a cabeza. Con homes que conectan e representan a mellor saga